Anar malaken yam ka nas diala kontin barwani lingwasime. Biya kamal ka Nuer Online TV channel to kon ke breaking news ray duaran konwari report me channel link ba. Biya update me biya de kula link ka do badan chatwa ka jan. Just lo ay medida long ken yam kan nuari. Kenyir kenetilen kontin ta kam na kon. Kore chitore wiki juba kam nuari kor me jak shi kor me gwa. Kore ma toga ka POC 3 ki point 3 POC 3 ka juba chita kor me din me chitwok tin me chana chi kondial chana madana le ro de chana jeling dio je gwan kondial but report ko la pai chuban wale kana chup kana dial won. I just watch commandant ensure a lot. Telen war mide lo de deratet ke kwida ka do badan che to gaja cher mangai konno kon wer da ko kon atungwan kon chu kon ling long mi china ka do badan do na mat ke je la right kon no charan mat ke jen report me ben nyong yemeni no ta da na shala ge je no shi kor che to gaja kire ko mo che to gaja jen ba lar yemoni no ka do badan che to gaja Kora monitoga ka POC 3 ka IDP camera wiki juba. Kora monitoga kam nuere dangro la bon dangro. No jen go dan to kora matin. Men chala jene. Kora toga kam lair community kene lake nuer community. Kan bon dangro kan jen gwa danen chikur je toktin ka jupa IDP camp ka jo machalat en walle ka chang wara ka pai wel kele to kontine ronkin dangro jen dangro de diech shala no ping nenten kontin chiliu shup kan baro wo ka badak re ko dana chito ne dang baro shala no ken chi chigetes nien shari por me chaje no are ko mo man chine dang baro chi glutin kene dang badak wache te ke jibon tungwan long jiboni tungwan te sha moy ka bodere ko mo ne kur to ko pan kur tuoga ke shankarao ka jok ala shanka welkel ka pai welkel ronkin dangaro widi jandangaro widi diech no jen godan to korten kam bon dangro kan were leg nuer community ken lair nuer community akur mi je to goni ke jen shankara mo ka jok wan wale cha nyoko mulo ke jetenen wale ke jen run wanga wale no wa chukur mo cha tuok ka chene dang baro tuwe ka badda ki yeken chakabat ka jom chalat gwasme tene di cha gwany ne chalat o tiketet ka do badanan kukur we wen yam ge kukur cha tiaye bang cha we ko wen yam man let's take ne te mo shi tidien ci kana matin cha jo ma cha jala do ne na areri ko manan che talk wa security forces tintere kemka wa cha ga gwanyo no ken take ne te kukan ga support ka kan bondangro waken chicken logo no bekan violence ke koda na chitwok ke POC 3 bekan logo no bekan caption and then chari por me chaje no de ti nyao ngum lokan no bekan kor bekan caption jamo man chalat gwas me jene ne ri kon lanin tin chimandan le road chicken en ki gwas danan to korten kamanan chicken en kala de wona ne
chiram kel mala security personnel wacha nuar kel chajanak kajilar group chengat chajanak wa jena dana wo korwe tin ga jelong kan full detail kana kola no tarnguka nyina ka jemo mbona ko baran ba jenna ko kaka kore chune dang baro ke badak chu ye ke no tes nien ka jen kwiram keram. So right now I'm right corner ko dana jitu ga POC3 ka juba chine dang badak ke baro shikelu report me chanong wa cha community nin wari cha ka jak la kwar tin content tin yan kan wari re wuchim gini mi cha ga jako dong de kan kor de kan okap chung ko ngai ko na chiang la nong ne distraction, you know. So report me link yana me mi shiro da lat ki me la ro den tam right now wa en IDP camp POC3 mo watina re kam di de long jet kamanda nan link yana gwas mene reason da nan targa kur ga jango da kanan lat ko la gwa ba tar kamanda liu na ka je ke to kor ma ka je no bikon a ngai ke lo de ba mi chena me baja gor ka ne de kon baja kwen ka ne de kon shi lat ke lo de no shi kor me je to ko atu kon ka ne de modong la mana na to la kana ngai ke la ka lar ka je no shi re ga me che ro de to ko no ko bana tin kon lar ro din kon kula ngai je gwa no kana do bra na cha gor ka je ne tin kon tin shi ngai je no shi re ga me che ro lat ko ngai kon ni chiang mi che tere mu je to la gor den bukoro da aware no jen to ga na ke do bra na to ga me ka je ne cha ka bia pal ka we ko mi te mi che ro lat. By the way, we need to hear it gor kon bo kon ngach mi chire ke to ga kem and then gor jeno de ne dial de kana te ka ngaitin ko ri chike ti gor jeno bi ko ran leler do ba dien to kor ka jemo ke ngum kan ko kap je chon ko mi chi kor che to ka cha bi ka chon. What does it mean? It means that be community bi kar yaran gwada mo ko kor mi cha lon ka kap chon den dar ko gwada. So riek chana je linka ni ko na shi gor cha je gor ka pin mi chal ka the public shimnen yana mo gwasa mo. According to the report, 7 killed in renewed fighting between Lair and Lake Noor in Juba IDP camp. In Juba, November 12, 2025, at least 7 people have been killed and several others wounded in renewed clash between the Lair and Lake Noor communities inside the Juba IDP camp. The fighting, which began Tuesday and resumed this morning, has raised concern over the conduct of security forces who have been accused of taking side and failing to stop the violence. Witnesses claim security personnel shot at the Lair group, killing one youth. Community leaders have condemned the inaction of security forces, called for urgent intervention to prevent further bloodshed as tension remain in the camp. So len nen yana magwas me jen do bada shirike to kaja changwen dang baro ki badak chakanak ne kontin chirbo ripo ne chicken ngi ngwas me te ku kon le lingane ana me riek mi shora lat okay mu gor o de kon dial te ngi de so mi chicken me menen kon me agenta dan ci korche to kaja gwase me che ono dong de netin kon dong tin te ngi murung then de ka ngaje no ngumi shora lat exactly ray which in me but ko comment section in it and content you comment kana lel gwase me kan clear out gwano korman toga mendien chalas ka nam studio ba chikana gor gwase me ano chikalar ne dang bakel but ka mendien gwa chalar ne dang barro chanyo lar ne dang badek so michira mo jenta dan en le ngarulen keje but beje lung you know mi kone gwi kone katin kone lat karodian ka different social media gwas me mi benyo ga yekel ko gorje na bana mandana le rodo bana je ngai kel no ngum chora lat benyo ga yekel ko gorje no bi mi chora lat re doran baje confirmed ki baje link lo ko do bana je to ko je gor kon lieng de magwa do bana to kormo to ko je na me nen yana me amen cha gora nam studio de yana nen bo ano chelado ne dang bakel chine manan chelado no ne dang badek ci public page chelado ne dang baro
no but report dan ci to gwas me ka comment section ne din content ci gwar gwas me ne din wan guy ken long you know alami men to kor ka gwas mi stana lar ken no dong nuar nyin ken ke kwi ko te ne ti kwa jang support ke kwa nuar support no so mi chene me ngai kon beja so mi chene me la nuar content re kem ka mu dong na nyin you know ka bina kor be to ka do mi shajen no de ko dan ti bo kon wer no wide ngum la kon ya liu ke je no ka jitaran ka tin so mi be long so message in gorde to balayan personal message ka odi nuari kon channel liu anywhere liu kon anywhere liu kon ke ka jwat to ngwan liu kon ke koriti na ko kon teme kum ke mi yadit ano no shirma na ngai kon no lia dan terar ne chang ban mi chine me de ka tuogon den mi mat ko dan den no dong la koran ya kejro dan chit ka jen ko ri tuogon tam ke ler community ken le community no dong de ja avoid by the way mi dong mi shanga je no dong men tar ke le mu malare genene sometime te dong wala contribute along kan report kan ne ben ko gwa bana tok bana je lat mi te ke do mi mo dong de ne me der tuogo je bana je lar community dan te dup te liu na ka je en bakalat ka jen report me nuer community men liu ka ke long edun query mi dong te ne ti gor ka kwer la na liu ka kwide ani ti jagu je no ne shane lok na makel rawde e dung man ki dung gware nuer community la lokana long no mi dong te ke chigran mi shaw gor ki te ke nyumaran mi shaw gor ada ramo chaja rut ke chaja kwal la kor la kenditin so na mo mi tin ka nuer community mi goro de je long de ja won an go de ja kap chong ba na mo kel a factor mi yer kon wara nuer community la nyin kan gwaza danen ci ngani special ngani nuere mi shiga mat ka ko an ke shiga mat ka tab ke shiga mat ka wal la kot ka rodian gwaza dan met ka tinan den bi ka rodian liak kam ne kem liaga mo yo bo wona ko bina bi ko nyin ka to ko to ko ko gwaza mo yo bi ngani bi ka nyin ke ter mi tor mi tekake den ba tegane ko kien telat ke bongre ke wuk terenu kana mare ter kamar diana mo den bu korom ba tuok briam ba tuok from riam ba naw komuni din ci liang gwadum jetede te tuok so no me chwale nyir so kong one of the factor me January right now ke jen tame me mano dien ka korte walte ci we revenge killing ano bunare na by the way jega long nuwarte kon ke siang mi jek la kon alar no ne reti ka tuk nyes dien ka tungnat ala ka tuk nyirien ke ta lokorin ke jamo la lar ke non ware baor garato mo chara me che dol ko dwale ne ke wi tuk dwale mo ngum butok ten dwale mo belia bo jono ko di en kur mi che tuong ni siang kur chwa at kam de chwa je leli e mo gwa dong bo ben la gwa kur tarake liu ke burbo gut ke je aliha chao bong ni ji mi loch ke jat te ji yet beriar chao de ni ji mat bon de riar ko painat ke kogne painat ken ka jot mi shi ona no jin bi jin rami mo dong bira mo bi mo kare ko do bra ni guje ga jeno rami me ale ale jenen gur jeno beje pot tel mi shal pot ko ko guje jeno jin bira me bi pot den ibe dwal kaji nuar che dwal karan dere jojan tam bari o dere nen dara o ken ka gwara dien so tele dwal mutoka kon mukan kon ngaje no koran kam nan kurudan no la wer zola la lia gor kon wa kapinyok ne ringwan chi kan mala ngaj ngak nguchi anyenya ma kur ngi jitar kur tara keli olia iyo bilo la ro cha malich chadir kamandana jin nga korno nyinyi karan nyu de bomdu yudu no resolve balaw yangu yo resolve kur elia kelo
menye na ga jang anta men wer nyin ga jang ke ter kon ngani de kon te kel ga jang akuyun ga chiwo na tege lo kan liya ko ba nor ba kan ko ne ti mi ti kan guje no bi kan community nor bi kan nak den no de ur la jago de kan charbo ko do brande ko nyam guje ko tel ne de bi je tara no bi ur no nak no den no de ro de dil gang la to mi te kreng mi shuben so te kon ka responsibility mi de kon e kon de kon ga gang je but no baro dan lo jro dan ko dan na ko dan chit ka liya ji to gan tame ma ko ter kon tel mi ter ka jitar ni jitaran panken ku ten lo den lo non wer na karodien so mi chana bichar ko do dan ban nyam guje what do you think so ne ko ken biten lo den ko na ko kon ko shang ko kon jek but gor kon ban wake up okay gor kon bu kon ban dil char go do de kon nyam guje so ne me gor jeno de yen ling an walle re ga dan ci tok dor dan tan wer tin kai DP camp ke POC 3 ke poitri ka IDP camp entere which ke juba gwa dan to community wer tetin ne ka gwa de dan ci ka rodien me cha ka jo ka juba yune dia rodien lok ka IDP camp gen china tere IDP camp ko na ka je no tinatin ko ngai ke je no te kor mu tograr na mo gwa mi mo mi jak ran ko belo long ko ci point belo bayrar ko mi chora dong de jo nak de jo mo ke bot the only place down there under survive in a refugee camp right now ajan do down to kon refugee kere ci ko non yete content ba do ci kur ci kon jo ban mi kon refugee camp mi kon le jingne no gwa mi ko ran nak tin kon wore na me beje long chet ko dong a tek tek le by the way tek tek je ga nisha mi tek da mo tek ni mo tek gu tek babado mi tele bier mi shalat but nyiri je bes ko te ka te to dul do dien na me je ga long another thing me te karam chiti ay che chonkel ke kirm yadit shana jalar nena ram me chiti ay chonkel ke kirm yadit ba te ka kem de kolarde no kolar chere mi kuin wan la tok bat ko me dong me ram chiti ay dio je che de le te ka kem de chu te ra gwa da de kirm yadit teten so me ja kon ko de mi te ram te re kem ka no ka don le siasa de jonje generate kam ko don chede bena kor mi to ko na me siasa ki politic ko community den content ka refugee camp chika nong je tikatin ka conditioned so condition mo ano che kon de let ko de ko ran karo dan kon wer gor kon wake up gor kon baran je la tok na me chi chong so mi chala dan wale ki me chi to pan ka jen shankaro ben ka jen changa de kon wale condition me je akshimo ko nuare gor kan obikan nyok mi char kan tena me nuare cha kon luang ke kalwak nuare la mi chala damor shirek chi la damor la ja shwede long ban me joro yo cha tok la ko na gwenje no butene loy dana tai ter me lat ketin why ngum la dini nyir ka konana kayo gwante arjano ne ko kon chu kon respond chu kon be teach and ngum na ka kon but when cha kon pain kon ache ben ko nen ko dan chiang then bu kon demandan me len mi jek you know within us and instead dong de kon lugo dong bu kon go ban nyin keje bala gor ga ba je lu ko ngai no ram ru na randun che mi che ba che bi nyoko jek ne dang baro ke badag ri je na tam cha bu lon ka jek se bana tarka men tiarke ban je jek le dia waje ba je no nga ken ko ba ngat but men cha nga je te right now ko dan chi to ka POC 3 cha nga je no kor che to la tok baram chi ranu nak rami momran security force mu ko nan je ka match wala yi da ne ga mut wala mu chi to ba chalan je no chi karan ji kan nak so je do dan karam ne kan yang man lian ne dang baro ke badak je galon donc mu de no warde kan nyoko mi char kan tunana me dara gwalon population dan woni jen kam mi wepi donc mi char kon la kon char ba ka loy kel man chal ke jidwar ke la kan char ka loy kel de kon char lo ngono way out kan wore jen ndien anga mi be kon nang rar ba kon nong mal ba doran belat ba kon kamrar bani ka refugee camp chala chien ko kon tam chala dor jini wi ki Ethiopia kem ne dial katin jini wi ka Nairobi kem ne atin jini wi ka Uganda kem ne atin jini wi re wi ka South Sudan IDP kem chatin
internal displaced person ka within ajan korkulo to gontama ka jana IDP kamamo michal ke POC3 mekan kon char do banon yam guje tele kon way out kon were gor kon char dit kon ne de kola kwarlo akot kwar kume ala local ship vane ne ideality take a contribution me de kan to wona kan wane then take a restriction me de na lat especially alcohol is the main source of problem ngang nom ni tin wona re riga kaja liak te ideality kan kon yar ko kon kan gormen ne ko ken at tone yar kan kon kan community dan kon ne de kon shal ken wer mo te chana ka guje go kon wer dial no tel go banoten gar shish kon gwa naga kon de gwa ne korudan karudan ni pana me pai kon nak ke pai korudan nak kawror ka jana tama ka DP kamler kon do rudan lo nektin den ngum la wayat ko kon so yo me ada la jana go de nyoy kel re ga chitwok just lo kan wari ani ka long kamal biata kamal bye bye